Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Ka Education Cell jangka Khasi Students Union haka khatsal turi unai wing ar hajar puar kalalet banyak kendo ya uskatri katnat pulia puthi ka sarkar jala u ambro CH marak ban pan jing penchai halor ka jingdon jong ki katu ka ni ki samla pulie ki bam pad yo priang ya ka scholarship bala pelat da ka sarkar jala nado ka shiphau turi unai wing ar hajar puar haka jing ekran bat ka Batisi TV uskatri ka Education Cell ka KSU uba Raymond Kharjana ulai thu bo uskatri ka tanat puli puthi ula pentip bakidon katu ka ni ki jingdona haka bayade baka jing pelat ya ka scholarship chaki samla puli bat ongru baka sengala kentu ya ka tanat puli puthi kadai ban pentip khnang bagi samla puli kinum sa haka dom kalingo nak liang jo sengi kam chung thai pe na du ski bani tong hi de habang lai persang banya tipnya banya wa abai de bani scholarship di nak liang jo department yo ai kata jing kular ringi ba la kumno hau first week jong punai November kin sepelat no ya kanika scholarship mener dengan ai play ya ba amros marak namar bila abad ya kintin bila klay khaman doseng haki sing lalai kunjua de hari melapan penaban pelat scholarship hoi ladan syarat kata di pelat scholarship enbre long idon kaptu ni pada kiba idon jing thot ka jing yo mo besha reject ngatrai nasa ade hapo bede ka kami ada ka lampang no ka don kata technical glitch maka jing thot ka yu de nak liang jong division secretary juga division wang ba sim khia kan ni penta mora umba nak liang gasang ni la kapat umba ada kalau kenja official clarification habai de kan ni jitut kenang bagi kena kuli jong ka jela kinum long kinum sa ka undum justu ni ba bun ki layo ka scholarship ndai idon pak katu ka ni ba kami ka jitut kami ada scholarship andai abai de kita ru nak liang jong secretary of education ula petikna ba scholarship yaki kan yo kan mlech national ru andai kan don ka jing islam khendia hak bai de ka jing boy scholarship but takada ba khnang ba ke samla puli jong ka jela inum sah jing undum nila ngapan nila kerpat ya department ba kin tumi da official clarification tadi kena lu kencan notification banda tha di samla kai bagi di banle khnang ba kinyo ikan scholarship ko mata